بكل قلب خير تبدأ حكايتنا لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا. هي حاجة للروح أن نحيا كرامتنا بكل الأرض بحثا عن سعادتنا. هي حاجة للروح أن نحيا كرامتنا. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. ها نحن الآن في اختتام دورتنا المباركة، دورة التي جاءت لخدمة الأئمة من جمعية عون المباشر. أخذوا من أئمة القرى في بلادنا هنا 120 قرية يعلمونهم أمور دينهم، فاليوم هو يوم الاختتام. نشكر مسؤول المركز الذي هو ضيفنا الشرف نجايب والطالب على حضوره معنا في هذه الحفلة الاختتامية. كما نشكر مسؤول الدعوة على إقامته بمثل هذه الدورات المهمة التي رأينا ثمارها في بلادنا منذ أن قمنا بإقامة هذه الدورة، وهو أخونا وشيخنا شيخ أحمد سامبا سابلي. كما نشكر مدير الجمعية عبد اللطيف على وقوفه معنا في هذه الدورة وقفة جادة، جزا الله الجميع خير الجزاء. بألة الله تنتلا tento kamali mankutola mi yalon ka tele soni andiro kenye fobi mfutata na daura la bandulato semina mi yalon ko direct aid le ya organize almamol ye sate cheme sate muang ke nati jang mi yetil tang ani lulusi ka almamol nyin ke train ila muslimi ya jokona kuolu pour ñin kamma ya lonne bari sa lafa woto mbe direct aid mbe tentula wala baat mbe na guest of honor mba tentula mi yalon ka tele ketan jiatiti banjulundin sate kono markaz imam malik ila nyaton ka cendo mi yalon ko wala mjaay wul talibti mbe tenturo murundila fanan mas'ulu da'wa la mi yalon ka tele mararin du'atolla direct aid adunga telefona enyi mira kendo nati kaje ko almamulu la kawanyanta kala kilinnati banko kan kabrani wo miro nata ay almamulu kumandi gambia dulalu beto pour ngana tarajang tiltanni lulu ke karandi almame ya jokona kolla mi yawo ke wala mu na nyaton koti mimmu ahmad samba sabalti mbenna mudir ba fanan tentula mimu Abdul Latif ti mi yalon ka telebe mararin direct aid la nyimban kun kanjang atele la support robe nyin kol mu me be kon abe wal nyama mbe mas'ulu da'wa anala dindingo mimu Abul Bashar te Adama wo fanan be lori ngala cheba fe nyinto pour nyin programme nyin ay succeed programme succeed tang tartajang til tang anilul kitabolu mun be nyanta karandila be karandila le fa banta sayin ngamolu kumandi wolela pour ngana bengo kumfa lungo molu ya mabe alhamdulillah jiartes mi yalon ko muslimi ado ko woke tara lokuru ne wato wati ninga do ko soto ke la hajol be bula e kane kanna programul ko vanyembe tentulambe jayila ila mabe nyimala
kabrin ila nyaton ko kanaf mo labango mimbeje alama ale kairo ke fanaye wato wat inshallah anin television kote ngolu fulbe tv wol fanam ma be tajam woto nyimu benneti mi yalon ko telel matum bulu bari belo tam felo nya cendole la adu fanam be yela daba dalu binde dino la kotole mbe tentula mbe jayil ne li mbotay imam lañ yo xamne fu nek lañ joge ci dëkk bi di Gambia fu nek tundu yépp URR CRR North Bank fu nek lañ joge waaw LRR jël nañ téeméeri dëkk ak ñaar fukki dëkk 120 village yoo xam ne jël nañ seeni imam ñëw andi leen Banjul Nding fii di leen train ña nekk si loolu di train imam yi ñooy Direct Aid di Gambia si njiitaay Abdul Latif mi nga xam ne mooy sponsor programme bi lépp loo xam ne seeni añ seeni reer seeni ndéewoo lépp luñ aajoo fii jox na leen ko comme num wara nekkee duñ dem si kanam foog rek ñu sant gërëm ki nga xam ne moom moo andi xalaat bi mooy Ahmad Samba Sabally bi nga xam ne moo jiite daawa si Direct Aid nit la boo xam ne dafay toog di xalaat naka la Gambia di nekkee benn naka la imaam yi di nekkee benn bokk na si xalaatam yooyu mu ne damay tànn ay dëkk yu bari ma andi seeni imaam ma train leen andi borom xam-xam yu màcc yoo xam ne borom xam-xamu dëkk bi la ñu mel ni ñoom docteur Mbay Ka ñoom docteur Baba ñoom imaam Abdallah Fati kenn desut ñoom docteur Camara dafa mel ni borom xam-xam yu gën a mag si dëkk bi andi na leen pour ñu jàngal imaam yi incha allah kon ñu ngi koy sant si loolu di ko gërëm si xalaatam bi nga xam ne léegi mën naa wax ne sax dëkk yëpp ñu ngi leen di toppandoor nekkul ne léegi mbir mi Gambia la dooree waaye léegi yeneen dëkki Afrika yi ñu ngi toppandoor Gambia si loolu incha allah kon gàcce ngaalaama Ahmad Samba Sabally suñ jógee si loolu duñ fàtte tamit nuyu suñ kilifa bi nga xam ne moo ñu fi dalal markas imam Malik bi nga xam ne moom moo nekk Banjul Ndiil si seen njiit bi nga xam ne lépp lu ñu soxla jox nañu ko fi muy Njaay Taalib kooku tamit ñu ngi koy sant di ko gërëm te mooy suñ guest of honor te duñ fàtte tamit sant social media bi tamit media bi dinañ jiital si GRTS bi nga xam ne bépp xeetu mbaa xew-xewu diine su xewee ñoom ñoo fay jiitu yàlla na leen yàlla fay di suñ sista Khadija saa su nekk rek soo ko wooyee si mbiru diine mooy jiite ak délégation bi nga xam ne ñoo ko topp ñu ngi leen di sant di leen gërëm moom ñoom teew nañ fi GRTS ak Fulbe TV tamit teew nañ fi ak tamit Jim TV teew nañ fi di sant ñëpp di leen gërëm programme bi nu mu tëree mooy Abdul Qadir Marena la ñuy woo mu ubbil ñu ko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إن الله فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. الطيبة النيرة ليج دون دفتر لدول نتخو سيسون مدير شؤون الدعوة de Cheikh Ahmad Samba Sabali pour mu joxe kàddoom. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الحضور الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على تنتو سلتكيلا صلى الله عليه وسلم كنت نديرو با كركر بونيا فتندلا سوتيو ما من بمرلين نين كامبولا استاذ نجاي ولد الطالب انين نكافنيو ندوكونيو من بسيران نياتون كاكان شيخ الحاج سار انين kampo la ke kendo do fana me yalon ko meta nyin kafo e do ko wala Cheikh Suleiman Badji anin mel yalon ko wollenata kana nyim ben nyin wala kana ma be nyim ben to jang wala mu al mamul anin kilirlal kata ala la silo kam mel bota nyin satol te be kere kere kontonna misilme kontondirola manyina fana GRTS anin fulbe TV anin Jim TV anin do kunyol be mel yalan ko wolle ma ko yem fasa kabirin karandirlalum fo musol fana mel yalan ko wolle be ma ko kam pro do ko la fana dol fana si soni anum bulu kebe konton misilme kontondiron bi lungu nyimu bengu nyin kum fadlal timbe wala to sai bengu me yalan ko ayin tajang lokum fula walam tiltanni luluti ni almamul mel yalon ko walle bota Gambia karo bela danaka membita fo almami keme almami muwan kamunda koto mente walam sate keme sate muwan walla almamul bentajan yo benyin sawo sanka kele ni wato sita pour ka almamul kafunyoma ke sembentuya ila doku me yalan ko be wala doku kolemba almami doku amanke doku chakan o kamala doku le me yalan ka be sulari londola abe sulari nyofa hamrola abe sulari ku jamala me yalan ko akole akul kala almamul kambar nyim ben sifal na korosiroto aka talale aka doku soni andibo kamunta be nyin adatita sanyi fula ko mantanu barisa alhamdulillah ala tentu bake bewnyin ka yirwala akalafa kato serun ko nin hakilo man jamfa nda telefon almami tawor bula nyam
nga wala train no bar serum ndata fo almami keme fula yo ñinan na jiki fe metal fo almami keme fula almami tallulu akamunta sawosa aka kafule yo bari ni bunda ba fana me yalon ko dino la bunda mel yalon ko ni ka nyoma ko nyim fannala wala Cyprus Islamic Council akamunta ndol ka dole ke etol fale mutakara dola sa mbeng nyim fulanjang nyim abekela etol lela karot inshallah karandro men kala ja alhamdulillah bankola lonnal nga wolle natiye nyil karandi and ye karande serial londo me yalon ko almamu ka sulala jama fanan ka sulala bawo ngalon ko dino atakatara londi ko yole kan so londo ka ayirwanne almamu le akamunda ngawale kijang kitabu nani abe karanta janne fa banda nyin tili tanni lulo nyin kono fanan alhamdulillah ben nyin tata kun atata kayra nin kayra kono abe keta kenya la ngalande nyamen alhamdulillah ngala tentu wato mel yalon ko lebe lori nyin ko fanan ko kabirin kuwait fo ofiso la alfa bal anin ido kunyol be mel yam fasa nyin do ko fo programme fudata nyin kenya to me alan kay mo be nyabo so mbebe tentula mbe jayla almamul fanan alhamdulillah mbe yamar la fanan kam fa yamar ke yamar ko londo men tajam sakata ya futandi jamala katu jamabe sularila o londo lale me yalan ko aka tenku nin kayro dorne nati banko kan feofen a fota jam feofen keta jam abe nato moment wala mbenga ke kilinti banko la yirwa fanan isinaja asitano kayro nin tenkun kono bawo almamo fanan mo leti me yalon ko e ka kayro nin tenkun sabatindi bake banko kan katu molke la moylale e ka banki hol men ke kutubol to molke la moylale woto ni keta molleti melen ko e ka kiliro ke kata kayro kan ka kiliro ke kata men si hadama dingol nafa woto kawol sembentu yaw karola o mun kulati me alon ka nyabo warta bake be duwala fo nyin sitenten banko kanjang nin kayra ko ten jama musidɓe tedduɓe yeɓoɓe hettotoɓe oɗo waktu caggal nde jettiden Allah jomiraɗo subhanahu wa taala e julde nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min calmini fof fuɗɗorade ɗum woni ardiɗo e ndeɗo jonde ɗum woni cheikh oustad Ndiaye Wuld Talib rewti e mum ɗum woni oustad Alhaji Sarr cheikh Souleymane Badji almami ɓe ganduɗa ko ɓen giwi he ɗeɗo ceeɗe ɗe ganduɗa ɗe jaace e temedere he nogas ɓen ɗon fof ɓe calminama he ngal ɗo dental ngal ganduɗa eɗen gandi ngal ƴefti en ko yahata ha he jonte ɗiɗi ɗum woni balɗe 15 ɗum ɗo fof fandare nde ko wonno ko etade sembinde ɓe he gandal sharia ɓeydude ɓe hen kadi ko ganduɗa eno ɓe walla he golle mabɓe eɗen gandi golle almami wona golle weɓɗe amne ko golle ɗe ganduɗa ɗi yowiti hakkunde mabɓe he yimɓe neɗɗo noon sa ardi yimɓe sa ardima ɓe il faut jam on daro anda ko hono o wawata ɓe wallitorade he haajuji mabɓe ko fati he diina ka ɗum ɗo fof ko etade tabintinde jam he deƴere he leydi he nde wonno almami o woni neɗɗo mo ganduɗa ɗi heewi ko hettoto almamiɓe ari ha he tentinade he khutbaji mabɓe so tawi ɓe ballama hen ko fati he ɗen ɗon gueɗe ha golle ɗe mbawa yodde ɗe mbawa moƴƴude wano ngal ɗo dental ni ɗum eno ɓeyda ɗum woni ɓeyda moƴƴere ɓeyda jaam he leydi he ɗeɗo golle noon ɗe puɗɗama duuɓi ɗiɗi jawtuɗi ɗo hitande ido nde men puɗɗino golle ɗe ko yimɓe 70 tan men mbawano jangguinde he on ɗon nokku toon to Farafeñe rowanin noon e ballal Allah bawɗe mum ɗum ɗo kadi ɓeydino yeehi ha temeɗɗe ɗiɗi e almami ko jangguinano he on ɗon nokku hikka noon alhamdulillah eɗen ɓuura yettude Allah nde ɗo jonde hande mana ɗeɗo jonte ɗiɗi men jangguini ko yahata temedere he nogas yontere arode kadi ɗum woni programme o continat men mbawa timminde he nde ɗo hitande ɗum woni almamiɓe temeɗɗe ɗiɗi he 50 ɗum ɗo ko firti ko yahata temeɗɗe ɗiɗi he 50 he nder Gambia he mbawa naftorade he ɗum ko ganduɗa ko ɗum andira wondema ɗum woni wallitade almamiɓe ko fati he banggue gandal sharia ɗum ɗo fof fandare nde ko addude moƴƴere he jaam he deƴere he leydi he
ono no nanirɗen ni ono no mbirɗen ni kadi inchallah min calmini fof min jetti kala mo ganduɗa waɗi jungo tawtude men he ɗeɗo golle guila he usta suuɓe ganduɗa ko ɓen dari wallitade men ha ɓe mbawi jangguinde ɓeɗo he oɗo nokku ko noonne kadi min jejjitani ɗum woni sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe dari ɓe ballitima men ha nde batu o yaari wona no hanniri ni e rewɓe kadi ha joni min jejjitani ɓe darima darde moƴƴere kala ko ɓe cohli he banggue ɗum noon gueɗe ɗe ganduɗa tawata adamiyanke wawa wonde caggal ɗum ɗon foof ɓe balli men ɗum fof yeehi he dow e neware he hunde nde foof dal yaari he wono no hanniri ni e fof yettama fof jarnama e ko neɗɗo wasiyoto tan almami e ɗum woni koɓe ƴefti ko ɗo e ɗeɗo gande e ɓe gueto tawata ɗum ɗo kadi ɓe jottinana ɓen ɓe ganduɗa ɓe ha ton jini he muɗum e ɗum ɗon ɓurta en wallude tawata kala ko watte ɗo e ayiyat si yeehi ɓe tottiri wano no hanniri ni ɗum ɓurtat ɓeydude golle ɗe jaara yeeso eɗen ɗamini wondema ɗum ɗon ɓe mbaɗat ɗum ɓe daroto hen eɗen tori Allah jamiraɗo subahanahu waɗana en moƴƴere waɗana en jaam he leydi he e dendagal leyɗe julɓe sallillahumma salli wa alihi wa sahbi ha ñun jëpp dégg nañ suñ cheikh bi num leeralee wax ji bokk na si lim wax mooy ne training imam bii nii day tax kàddu yi nekk benn ñun ñëpp ñu nekk si benn waaye leeral na tamit ne imam yuñ tàggat 250 imam la waaye beneen part bi dañ koy jox di Gambia Supreme Islamic Council ñooñu ñoo koy def incha allah dafa mel ni ñun 120 bi lay motal 250 bi loolu daf ko teg si loxo Supreme Islamic Council mi nga xam ne mooy kilifa ñëpp si mbirum diine ñooñu tamit incha allah dinañ train ñooñu kon dafa mel ni mbir mi dafa am ñaari laaf benn laaf bi lañ def beneen laaf bi Africa Muslim Agency moo koy def mu ne sant na ñëpp gërëm na ñëpp lii rek laa jëloon si waxam pour ñu dab waxtu bi incha allah léegi fu ñuy dem nga daa daaminto sayin wala mu musari kino la kuma kaŋote moolu mi yaalon ko walla maabeta almamoolu mil naata train la min be diyamula wala neŋola wala Hamza Kabati wala bena abe diyamula aye min je aniŋ maabe laalu ye min je ñiŋ kuwo kono inchallah falyatafaddal mashkuran majura الله وبركاته الموضوع كلمة الشكر والتقدير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة وزاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونصح الأمة وتركنا على مهجة البيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد نيابة عن إخوان الأعزاء من الأئمة والدعاة الخير والمدرسين الذين شاركوا في هذه الدورة العلمية المباركة يسرنا أن نوجه هذه الكلمات الشكر والتقدير إلى إدارة العون المباشرة والقائمين بهذه الدورة هنا وهناك وعلى رأسهم المدير المسؤول نجاي طالب وشيخنا المحترم شيخ أحمد سابلي حفظهما الله ورعاهما وسدد قطاهما على ما قاموا به من المجهودات الجبار لإنجاز هذه الدورة نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، فإن كلمة مهما تعددت فإنها لا تكفي لسان المعروف ولسان الخير وجزاهم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمالهم
وأن يوفقه لخدمة الإسلام والمسلمين هنا وهناك في كل مكان للعالم والعلم. فإن هذه الدورة فريدة من نوعها من حيث عدد الحضور وكذلك الدروس العلمية كانت المناسبة جدا للغاية، بحيث أن كل مشارك كان في علم بأن المدرسين فهموا الكتاب وأفاد الناس والدارسين ولله الحمد، حتى الطلاب كانوا يتفاعلون معهم. وفي أثناء الدرس نوجه إليكم الخطاب أيها السادة والأئمة، وفي أيديكم هذه المذكرة القيمة بعد عودتكم إلى مساجدكم ومدارسكم أن تدرسوا هذه المذكرة لأهل المسجد وطلابكم ولو مرة واحدة في الأسبوع، ولا تدعوها حتى يالوا عليها القبار وسبب هذه الدورة لتعليمكم، ثم أنتم أيضا تعلمون من وراكم بهذه المذكرة. هذه هي الإفادة لهذه الدورة العلمية. وعليه فإننا نطلب من الله سبحانه وتعالى ثم من إدارة العون المباشرة أن يجيدوا مثل هذه الدورات وخيرها للأئمة والدعاة في أيام القادمة. نقدم الشكر والتقدير للعون المباشرة بمكتب غامبيا بداية من المدير والجميع الموظفين تحت الإدارة والذين لم يقصروا جهدا لنفع المسلمين عاما، ولا الأخص في غامبيا دولة التي اتخذها دولة الكويت شقيقة لها. ونحن إذا نقوم بهذه المكان يمكن قول بأن الأئمة والدعاة في الأرياف وفي القرى لم يسبق له مثل هذه الدورة. إذن أن هذه الدورة رفعت قدرات الأئمة والدعاة في القرى ومعنوياتهم، حيث فتحت ونورت لهم طريق الدعوة بالحكمة. والمتطلبات أولا القرآن بأجزائها، والثاني الحجاب للنساء أي إباية، والثالثة وسائل التعليم من الكتب وغيرها، والرابعة إفطار الرمضانية، والخامسة مكافأة الأئمة والدعاة ولو قليلا. فأخيرا نشكركم جميعا شكرا جزيلا على حسن صبركم واستماعكم، لكم مني فائق الشكر والتقدير. بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله. الحمد لله رب العالمين. ولا الله سبحانه وتعالى تيغا ولا الله كوفانا الله ماما ولا كي مني كندو مني قران عون المباشرة كونيان سيغدي كي مني المامي نونغا كاميرو تامبيل المامي دا كينيا كهمير اي كهمين قصبب ما نياخو كينيا ني خرامون دي دينا ni kharagundi sunna nga ni kharagundi tawhidi nga pour gana daga debu no gondo ga katnu sunna ndo tawhidin sankil debu ni mogobe ida muzakaratu ndabari hibe ga go fiqha ado hadith ado sira ado akida ida kudabari na no kharagundi abito ku tamiro karago no gonde na su timbandi alhamdulillah rodalla tiga siri keni dawrai ken tagaw nam pama jamana ke dan tagaw nam pama debunde bo oga wosebe kinni aimanu nga ado kanan ko nga ogari kebe yere kundo ogana sanki on ganda ko ndaga sigiti golleke ona golleke trendo kanunde ona derde misidundo ona terndo debundi amma ga nyawnan tona li dawra ke bane bo dawran sanki hallo ndaga sagun na kitabun sagunde ayi kembet bo dawra ke muhimman ni kiyai o khande ko gana kinye parce que yirta debe su kumandini kha debe sugadi kamegor tambelin debe nasra hu liwdu sikiwut kende be yirit bo khakum beno ga khakuni mas'uliya nga kende be dun konda khagana kinya khadde budun konu nga khana drogoto wona muzakkaran ko khrangundi wona debdun ko khir katta dawam posrenga bil hikma wal mawijatil hasana woni khir kawandi moxsire fitna he hohe wona sunnan do tawhid mbangadi debdun konda bo ahilla ningan kebe ay manum pa taxunere qoron drogoto odo supreme council odina golli dome yani jamane keddinan kanan konga igano yamar kebe wona warro kenga la siyama fi waqtu ramadan son kaso ngana kinyi ganati kaso sigi qoron dukuro asay man sulaw qoron drogoto na wardi baten iganati su bana nyani sallen ki qorodan salle ganati min sime nyani qorodan sumu dome wona ikhtilaf ke wona ken tokono al ikhtilaf baynana la yambak bo nan sok yeke kunda manya bo qoron drogoto kenga o wakana kon kunyi sakamadi adi dimbay adi kapalle ma da go nyano ho gayrire ora musarkina su kunyi da kaskando da kasnuari walhamdulillah ke dawra muhimmas jiddan serebenu sergebe gande wada tara pour nan mabe ke dawra makita alhamdulillah Allah gadan ke memma be ni katanga nari bo gele masuliya be kina ngana ile katankara na sikti masuliya ke
anna masgula ke golli nan na dabari oto kembre ay manu khoron do oto kenga khoron maga lampu dawa be urbane dawa be batabane dawa be do hilya angana dawa an sikaya hatta ataka al yaqin fa Allah ke jago faare nan ha anna la batama kallenga lankota oto kembre duatunu khoron do oto ay manu khoron do misilu ndogondi onan do debondi on do kadondi ona suro katta Allah tawhidi ona suro katta faare sunnanga sunnan posle kyani digami wakinna ko dakada assalamu alaikum an bangonye nyato golle so dolem cyprus islamic council aninu bo sayin nga nyon wali wa bula boy bagel cyprus islamic council bango bele a tombo pour ka sindi bo ni ko karo lota munati ay mun ka balan ni ko salole malima ite sonna ni su garo ite sonna o to alinga ikhtilafo ni alinga bula bango be ke kankilim be nga bunda kilim be nga fundi bunda kilim ni cyprus islamic council ya kankula ko karo sama musungolati sa tol be tout banko gambe tonko nano benga su ni ko salolem gambe tonko nano be benga sali ni ko banna karolem gambe tonko nano be benga ta jonna bo al ikhtilafu bo bislimo damana nyo walio akata sababoti min manke muslimo ti folla bongo iman ibe sikar muslima fon kono sai andu kula melon ko bambe ta manni nya fana oto ay malu al fele jang wa antul mas'ulun amama Allah subhanahu wa ta'ala atal mas'ulun woto salna ta nyin baro men na jang nyimbaro manke kelsendi kodo bende pastaja manke kelsendi nyina mo ngite nal tata alla mas'uliya nyali afuta ndalla molma ali lu alla doku wala ali ala kata hanatra sante mol ko tir salla ay tal mamu ni fundi salta wala mol be sallat mo be mansu ayatuje oto ay mon ali ngabula na nyato gol noma ali ngabula na nyato bar ni ngam ni ma ikhtilafo nyum gondi je dron amun tan na dinu han sayen la yumkin aqulu qawla hadha astaghfirullah lak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yéen tamit donte ne benn fan la si week bi yow nga war koo jàngal sa waa dëkk mu ne loolu mbir la moo xam ne mu ngi leen di koy soññu di leen ko ñaax xam-xam bi dañ leen ko xamal pour yow it boo demee nga xamal ko ñi nga xam ne xamuñ ko te ñu ngi wut si Awnul Mubashir di direct aid programme bi nañ koy yokk parce que programme la boo xam ne li muy njëriñ yàlla rek moo ko xam kon maa ngi tàllal sama loxo di leen ñaan pour ñu gën koo yaxanal ñu gën koo yaatal waaye nag insha allah nañ xam ne programme bi amul morom te mu ne programme bi li muy andi bokk na si dafay def ñun ñëpp ñu nekk benn baat mu ne Supreme Islamic Council suñ annoncé ne weer gis nañ ko fu nekk mu ne rafetut yow nga nekk imam ngay féewal ak ñoom waaye ñun ñëpp ñoo war a àndi nekk benn suñuy julli ñu julleendoo suñuy oor ñu oorandoo suñuy wari ñu warandoo suñuy xaaj ñu xaacandoo suñuy dóor ñu dóorandoo li jullit yi lii lañ war a def waaye yow nga nekk fii Supreme Islamic Council announce nga ne doo ko def te imam yi ñooy bañ te wax na fi wax bu am solo mu ne yow imam bi boo bañut nga jénn nga julli wallahi sa waa dëkk dinañ la topp ñu julli kon loolu lañ war a def mu ne nag tamit am na ay wut yi nga xam ne ndimbal yi nga xam ne mu ngi koy wut si direct aid si ñoom Njaayewul Taalib si ñoom Cheikh Sabali si ñoom Abdul Latif bokk na si loolu ñu defaral leen ay Qur'an yoo xam ne ay ajza lañ pour ñoom ay imma yi ñu mun koo jàngale ñuy andi ay hijab muuroo kaay ñu leen koy jox ñu koy wasaare si kaw gi parce que loolu tam daf leen di dimbale si seeni daawa mu ne iftaaru saayim yi nga xam ne ndogu bi ñuy jox nit ñi buñ leen fa fàtte ñoom i tamit incha allah xam naa tamit bu ñuy yóbbu nit ñi aji makka tamit buñ leen fàtte pour incha allah ñoom tamit ñu xéewal si loolu parce que ñoom ñooñu lañ mun a ñaan dañ xam ne suñ ñaanee ñooñu dinañ leen defal luñ bëgg kon loolu mooy kàddu bi nga xam ne moom la Hamza Kaba jottali te wax naa leen imam la boo xam ne jaara la jóge Jalambere kon lii moo lay wan ne fii làkk nañ fi pël làkk nañ fi wolof làkk nañ fi soose làkk nañ fi saraxule moo lay won ne kon imam yi fu nekk lañ jógee Gambia léegi du ma def dara lu dul ma jox bo njiyaati gi di nga bi nga xam ne mooy insha allah di mas'ulu al markaz imam Malik di suñ njiit Njaayewul Taalib moom tamit mu gaaral kàddoom yi insha allah falyatafaddal mashkuran ma'juran. alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala man bu'itha rahmatan lil alamin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بداية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم هو يوم عظيم جدا، وهو يوم الختام، ختام هذا البرنامج أو هذا المخيم الدعوي الفريد من نوعه. ربما بعضكم أول مرة يشارك في هذا البرنامج لمدة 14 يوما متواصلة من العمل ومن المذاكرة ومن المدارسة ومن التعلم. لماذا كل هذا الجهد؟ ولماذا كل هذا العمل؟ ولماذا كل هذا الوقت؟ ولماذا نحن في جمعية العون المباشر عملنا هذا البرنامج؟ لابد الواحد يسأل نفسه ما الهدف من هذا البرنامج؟ ما الهدف من وجوده هنا في هذا المركز؟ انقطع عن أهله، عن أسرته، عن زوجته، عن أولاده، يبقى كل هذه المدة في هذا المكان وفي هذا الوقت وكل هذه الساعات والأيام. ما الغرض والهدف والغاية من هذا العمل؟ فالمسلم لابد يسأل نفسه دائما ويحاسب نفسه دائما ويسألها دائما عن كل خطواته وعن عمله، ما الهدف منه وما الغاية فيه. نحن في العون المباشر نرى أنكم أنتم كأئمة يقع عليكم دور كبير جدا في هذا المجتمع وفي هذه الدولة. فالإمام وظيفة عظيمة جدا، لأن كل الرسل كانوا أئمة وكل الأنبياء كانوا أئمة. الإمام هو قائد مجتمعه، الإمام أهم من الرئيس وأهم من الوزير وأهم من كل الوظائف. أن تكون إماما لابد أن تعي أنك عليك دور كبير جدا ومسؤولية عظيمة جدا. فالمهمة تكليف لا تشريف، والذي لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة عليه أن يستقيل. لا واحد يكتفي يقول أنا إمام والناس يقولوا أنت إمام، ما شاء الله أنت إمام، لكن لابد تحاسب نفسك. أنت إمام، ماذا عليك أن تفعل؟ ما هو المطلوب منك إذا كنت إمام؟ وهل فعلا تستحق هذه الوصف؟ كل واحد يجلس مع نفسه لما يبقى وحده، هل فعلا أنا أستحق أن أكون إمام؟ هل هذا الوصف يليق بي؟ هل أنا أؤدي هذه المهمة؟ هل لدي من العلم والمعرفة ما يكفي أن أكون إماما؟ هل أنا أستحق أن أقف أمام الناس أكون إماما لهم، أرشدهم، أوجههم، أعلمهم، أفتيهم في ما عندهم من مشاكل شرعية، أحل مشاكلهم؟ هل أنا أستطيع أن أقوم بهذه المهمة؟ إذا كنت لا تستطيع لابد أن تراجع نفسك وأن تعرف بأن هذه المهمة هي عظيمة جدا وهي أخطر من كل المهمات. تصور كنت إماما في المسجد وفي القرية وجاءك الناس يحتاجونك في فتوى شرعية وأنت لا تعرف هذا الحكم، لا تعرف أحكام الصلاة، لا تعرف أحكام الوضوء، لا تعرف أحكام الأنكحة، لا تستطيع أن تفتي لهم فتوى شرعية واضحة. لا أقول أن تكون عالما، لكن أن تكون ملما بالأمور الشرعية الضرورية جدا التي يحتاجها كل مسلم. لأن في القرى هناك أناس لم يدرسوا أبدا، بعضهم مسلم فقط بالاسم لكنه لا يعرف شيء عن الإسلام، لا يعرف أحكام الإسلام. بعض النسوة لا يعرفن أحكام الجنابة، البعض لا يعرف أحكام الضرورية من الأحكام الشرعية. فأنت مطالب بأن تكون عونا لهؤلاء، أن تساعدهم، أن تفتيهم. لكن كيف تكون صالح لهذه المهمة؟ أول شيء عليك أن تتعلم، أن تدرس وأن تتعلم وأن تواصل التعلم. لا تتوقف أبدا عن طلب العلم، لا تتوقف أبدا عن مجالسة الشيوخ والعلماء والأخذ منهم،
لأن هذا الطريق طريق طويل ومهمتك مهمة متواصلة، فعليك أن تواصل في طلب العلم. لا تقل أنا أصبحت ما شاء الله عالم خلاص ما أحتاج أطلب العلم، لا، أنت مكلف بأن تواصل في هذه المهمة، وأن تعرف أن وظيفة الإمام صاحبها لا بد أن يكون طالبا مجتهدا في العلم، أن يعرف كل ما يحصل في العالم من الأشياء، أن يعرف أحوال الناس وأحوال المسلمين، وأن يكون قادرا على أن يفتي. لو رجعنا قليلا لبداية عهد النبوة، لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، بعث إلى من؟ بعث إلى قريش. كيف كان المجتمع في تلك اللحظة؟ كانوا الناس كفار، كان جزيرة العرب كلهم كفار، يعبدون الأصنام، يقتلون البنات، يغتصبون، يأكلون أموال الناس، كل أنواع الشرك والجهل الموجودة. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول هؤلاء البشر إلى صحابة، إلى مؤمنين، إلى دعاة، حتى وصل إلى نحن هذا الإسلام؟ لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعي هذه المسؤولية ويعرف أنه مكلف بهذه الرسالة العظيمة واجتهد فيها وحاول، لما كنا نحن اليوم مسلمين. ونحمد الله على هذه النعمة، نعمة الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء عمله ربى نفسه، واختار نفرا من الصحابة من الخيار من الرجال المؤمنين، وما مكث معهم في دار الأرقم للأرقم يعلمهم أثناء فترة الدعوة السرية. لماذا اختار هذه الفترة 12 سنة وهو يعلمهم؟ لأنهم سيواجهون المجتمع، لأنهم سيخرجون دعاة أئمة، فأول شيء لا بد أن يتعلموا. فمكثوا كل هذه المدة وهم يتعلمون ويربون أنفسهم حتى أصبحوا جاهزين. لما أصبحوا جاهزين خرجوا للناس وأعلنوا دعوتهم. فأول سلاح هو سلاح العلم والمعرفة والتربية، فعليكم به وعليكم بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف أحكام الدعوة. كذلك نحن في المجتمع لا بد أن يكون سلاحنا هو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. قولوا للناس حسنا. الله سبحانه وتعالى لما قال لموسى لما أرسلوا إلى فرعون، وأنتم كلكم تعرفون من هو فرعون. فرعون أكبر طاغية، ظالم، متجبر. ماذا قال موسى ماذا قال الله سبحانه وتعالى لموسى؟ قالوا اذهبا إلى فرعون قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ما قالوا اذهبا إلى فرعون واقتلوه وقولوا أنت مجرم، أنت كافر، أنت ستمشي إلى النار. لا، قولا له قولا لينا. هذا هو سلاح الدعوة، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن أول خطوة هي طلب العلم، أن نتعلم وأن نتعلم وأن نتعلم. بعد ذلك ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة. وجزاكم الله خيرا وتقبل منكم هذا الجهد آمين وهذا العطاء. وإن شاء الله تعالى كما قال الأخ صباري نحن سنتواصل معكم، لن يكون هذا هو لقاءنا الأخير، بل ستكون لنا لقاءات وزيارات للقرى حتى نقيم هذا البرنامج إن شاء الله، وحتى نشوف مستقبلا ما هي البرنامج المفيدة حتى تستفيدوا منها جميعا. لكن كما أوصيكم جميعا بطلب العلم دائما، وبطلب العلم والاستفادة من الشيوخ، والاستفادة الآن من العصر الآن أصبح عولمة واحدة. يعني هاتفك هذا الذي معك هو مجمع من الكتب ومجمع من الأحكام، فلا تفوت عليك الفرصة. ادرس وتدارس واسأل إخوتك والمشايخ الآخرين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله لمسؤول المركز على هذه الكلمة الطيبة. أترت من فوق أنه كبراي على تنتو أسالت كيلاما أكون بيم اللغلتي لغمي يالو اللمبالم لغمي يالو كم فتاتا تماندير لغلتا لغلم مي يالو كو domandabina fisiyar la ñu lungol bet bari ñanta ñoo ñi kala la ñin tiltandi lulo mi nga ke jang
mun yatina jama'iyatu awnul mubashir ay ñin nafulu babe bondin compte mun hadafo tije wala objectif o mu munati je aka mun ñini je ako mu fenneti mi yalon ko ñantam fang ñini kala wala de ya fam akodum awnul mubashir alafta minna wala ñintu ko ayalon ne ko almamaya atele forta me cholu beti kato annabiyomol be mo almamol tunu annabiyomol be tuy mo almamol ako foyete malon ko ite almamo ite le fisiata president oti foy malon ko ite almamo ite le fisiata ministalti woto wala yatinna do ku bale be nyatilingol momo yalon ko ite almamo ya sambano la nyama akoy nyanta pension lali ye istiqala ya fonte resign tal ha ntanola kato imanyanda tarlanyi meche kumala ima parandi mala hako diala akombe nyantan haklo tula wotol almamo de anyanta fanyinin kala le fo nte munante nyanta kala satela almamo tule bang muna alala chila embula munna fomba kanne bang akoye fanyinin ka wala watu akodu muslimol dum be ka son karamola karamo mi yalon ka tele ka tinna yeke londo ti alabatu no alabatu nyala woto mol nyanta karannal de sako almamo ko almamo ya kata baake ye karang ye kata sheikholla lonnalu minu yalon ko be banko kan kana so yebo ibala wati be nyinin kala be falla fala kana je ko don ko itamul lonnale ti bi akanyanta le njita school le njita arabic school la akanyanta akobar mo nyante falla faran nale wati ne nyin seminalu moy e kata e ka join je nyin kama isu londo sotono akwatu londo atel kadna alabato e sahya ako muna mankoro siro ke bang kila la sallallahu alaihi wasallam tumala minna abe maka sanji tang anin fen akabe sabatrin je darul arqam bin abil arqam da'watu sirriyatu mola abe molu karandi la dorong katu muni annaka molu karandi alon ko beta mushama wala muwajahala ibeta society le face la society di ni ba face le be nyin kala le itele nyante bondi la jahiliya kono ye naati ye londi silo kam yalon ka betiata akobar nimbe wo silo fanan kambe mol komandila no kuma kan cendol foy wala na koy wo qulu lin nasi husna al nga kuma kan cendol fa moli al nga komandiro ko bil hikma londi buna famala wal maw'izati al hasana anin kawandi nya nyimalu nga molu sababar kana tarajan ka molu kafir yandi altel mu kafirul altel keta tende hanin kana tarawola akon kana woki nga molu nene ngedundi muslimi ya sobe kono akole matela ya marloti akomu kulati mi yalon ka kuma yata bak nga wura nga londo nyina ako jamiyatu awnul mubashir min mudarik eti taltula je komal yo moy sabal la nyamin mbelo lalu fele insha Allah wato wati nga mengo menno pour al yeta nyato mbe o kelale baral fana yeminul karang al yeta ya karandi al yal falla farang al yeke kilinti al yekata lonnalula aliye kitabolu karang minu yalon ko ngedi alla jannal tatal yo janjande kendeke sheikhola yamarlo mu nyinnati mi yalon ko ayafo yo aynanan mas'ulu du'at sheikh ahmad samba sabali aya diala inshallah be medial command la pour sa nyinta ala shahada dial say ko tege mo fulanjang ismail muhammad lamin drame afana yakata nan sheikh ahmad samba sabali ya diala atebota sate jumale to kuloro almamoli bota gambia la tundolu bele kan darame kanji santam fara afanan insha Allah ya dia ndala certificate na cheba ahmad samba sabali abadila الآن نحيل الشهادات إلى مسؤول المركز نجاي والطالب أتبعت إلى جمال لا إدريسا إدريسا جبريل سانيان أتبعت مين تامبوتو فوني جبريل سانيان تامبوتو الذي استضافنا مضياف جميل من أكل وشرب ومشروبات لم يبخل علينا إبراهيم عمر كور أتبدا من تولي نيومي ساعتي جمع فاس نجاغا چوي في الحدود فاس نجاغا چوي أتبدا ولتو
afla ñi mas'ulul markaz njaayul talib am ñu ngi ni cheikh bi jox nako shahada xamna njaay sa tuwasilu sayra hatta al'an muhammad jibril wadda nana la joge mo lalu beto nin tata dawala je woto afana fele ñin da afana ma beta jele amma beta nan janne alma ala afana jo yo ñin nam do man woti malla fi nga la uridu an uskhila ala al mashayikh wala uridu an uskhila alaykum sanuqaddimu lakum ash-shahadat thumma nadhhab hunaka إن شاء الله جزاكم الله خيرا أجنن سي لاس program bi léegi dara desut lu dul ma ne léegi أجنن si jeex tali programme bi léegi jeex na léegi waaye li des mooy imam bu nekk dañ ko bëgg a jox saaku maalo ak dara mu def ko yóbbal insha allah sayim futata ɓe ngo laɓandulatole mbena min na mbena mani talale la almamolu mume ɓe nga mani ɓoto dila nin feng tumala min ne yela pasolu wol dilale foka pare insha allah ni wo sita woɗam male tuta programme o to jazallahu ljamia khayra aljaza ala baraka jere ngeen jëf bismillahi rrahmani rrahim طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Today we are in Bandrunding Center on the Direct 8. Today we have a special program is about training of imams, different imams from different villages in the country. Is around 120 imams from different locations in Gambia, from CRR and URR. Today is a closing program after 14 days training in religious and in different things. This program, inshallah, they will come back, they will go back to their village and start teaching the different villages and inside the mosque and inside different location. Today also from the same program also we give a special gift to imams and other families around Bandrunding area. Every family is going to contribute, every family is going to have 1 bag of rice, 25 kilo and plus 5 gallon cooking oil. This special gift for different family from Bandrunding areas and other areas in CRR and URR. Thank you very much. وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم
وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال بألا تنتلا من سبا من سكالنك من شومي ألونكو أنيما تمبي kana kan sambanang banjunu dina kampo jang kana training in service course ke jang ali mamoli anin karandir lali felenden futala kum fadulato sewo ku jama kata je be ala tandula be sababolu tandula parce que molu men ni kata sababoti inyanta le yetandu ni ala tandu fo pareta inyanta kawul fana tandu wolu kungoto wala mun jay ul talibuti atele masulul markaj markajo nya atele mala nyaton koti mbatandu la bake mbaje yela because atele njiya jang hadama dungo me ji anak ye fengo bele ke wala so say mentute na tema katandu ka jayi kala dana e fo ala sala palaso nyikan jayi alma ala palaso nyikan o kola ngana director tendu ntanyina lan nakaf nyo mala na terima ba kabirin class o kono dawda ahmad sabali akata baka atele maralin dawala ko mo bele jang nyintemel mbe betandu la mbe jayila yenyim bunya fengo men dinna ani nyin ko men yalon ko nyin londol men dinna men yalon ko famata baka kasoto training nyin tatala 100% ako beta ta nyama ko ma nyanta la nyamo nyame katul fana tendu surtout tambari musu kendo men kata aja kadija tuti mbetendu la baka mbe jayila ne nyolon juna la manke jande kabiri wulo kono nga nyolon kabiri libya fo kana buta yan abe la kende ya drong anila bete adamma wala kafu dawoda islam kafu benta dawoda mol kay duwake nyin kamala ko la kende anila barako ala mari ala male ni sima andi ala memele la dimba nyaato dinno nyaato ala memele je bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulih wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Musidɓe tedduɓe yeɓoɓe hettotoɓe oɗo programme hannde miɗen he oɗo nokku ɗo none markaz Imam Malik oɗo markaz omo tawa he nokkuji ɗi ganduɗa Darek Aid hen ɓe gollir minde oɗo programme wonono andirɗo ni ɗo woni training imamuji ɗo programme o gasata men keɓaniɓe ballal gongal ene tawa he balle ɗe men tottirta yimɓeɓe hitande foof hitande oɗo programme he banggue ballal ombo andira kafarat ɗum ko firti ko ɗum woni yimɓeɓe anduɗa ta neɗɗo o wondo mana o wato goɗɗum tata o wasa ɗum wadde andita on ɗo neɗɗo sariya mbo fawimbo yo o ñammin miskineɓe hono ɗen jawle ganduɗa he leyɗe aroɓe hawridirna ɗen ɗon jawle ɓe nulda ɗo nde yimɓeɓe mbawata wallitorade he mum hande noon komin tottiri ɗo he ballal e kalisi sa andari ono yaha guluje temeɗɗe tati pawɗe guluje temeɗɗe tati pawɗe dalasi ko ɗum soda hakkude maaro he nebbam e ɓeɗo almami ɓe ballama hen he woɓɓe kadi ɓe ganduɗa ɓe banjulidin ɗo guili rewɓe ɓe ganduɗa ta ɓe cohli ballal min jetti Darek Aid min jetti dendagal tawaɓe ɗo hewɗo programme e kadi min jejjitani he yimɓe ɓe ganduɗa ɓe noddama ɓeɗo foof ɓe gari notade noddago ɓeɗo foof ɓe jettama ɓe jarnama kadi yo Allah tawni en bo wuuri kadi programme mo ganduɗa mo dañi fayida ɗiwa yimɓe hewɓe ɓe ganda he ndiɗo leydi wondema ɗum ne ndeke ene walla dental julɓe amne eɗen gandi ha e ndiɗo leydi ɗo wasata yimɓe ɓe anduɗa ɓe dañi e doole mum ɓeɗo kadi ɓe mbawi watte hen junggo ha ɓe mbawa wallitorade mum surtout e banggue ɗum woni yimɓe eɗen gandi ɗi famɗi mbo wondotako e ɗi heewi kadi wondoto ɓe mbatta ko ɓe mbondi ko e tawata ɗum ɗo yimɓe e dow kulol Allah tawa Allah ɗiɓe fawi e ko ganduɗa ko ɗum ɓe poti tottirde e haqqe miskineɓe e si tawi ngal ɗo darmal ngal andaka he julɓe eyyi ko noon ne foof yimɓe ɓe ceera rewɓe mabɓe mbato ɓe mbondo e dow ɗum ɗon foof ta ɗum ɗon foof ene dañi damal ngal ganduɗa e Allah subhanahu wa ta'ala fawi en ɗum ko ganduɗa ko ɗum ɗon takata ha Allah yafanoma bakkatuji maɗi e ko nandi ko e mum ɗon so ɗeɗo dame eɗen dañi fayida Allah addani en ɗiɗo sariyaji e fiino mbaweten wallodirde kadi e julɗo e julɗo wano ɗum ɗo sa waɗi haqqi hakkude ma e Allah wiyama wondema sa waɗi ɗum yafanima bakkatuji kono ɗum ɗon fof taw ko hakkude balle e hakkude julɗo e julɗo eno ustana en caɗele kewɗe eno ustana en ɓittede eno walla en gueɗe kewɗe so tawi yimɓeɓe fof pamirini ayat miɗo wawi wiide miskine heɓotako
gila sadakaji gila he zakatuji ha he ɗiɗo kafaratuji dame mum ene heewi deftere Allah nde haalama hen e sunna nel am sallallahu alaihi jangtama hen ɗum ɗo foof ene anda ene jangga kono ɗi famɗi ɓe ganduɗa ɓe deggina ɗiɗo sariyaji ɓe ɗi naftoro e ɗiɗo fof si en naftorima en paami wono no hanniri ni walla en tigi heddente men he walla ene he nokkuji men yo Allah wemnan en waɗana en jaam he moƴƴere. Assalamu aleykum wa rahmatullah. musidɓe haray ko ɗum ɗo min addanno on fulɓe TV haray ko mi musidɗo mon Kadijatou Diallo wonduno ɗo e Ablaye Mballo joganilan caméra mo hannde haray meɗen yetta baba kadi kanko watta edit hannde pa jata ala ɗo meɗen yetta kadi Samba Guelaji Mballo ha France mo annduɗa kanko jogi tambiti o fulɓe TV haray on nani ko yewta ɗo kon aduna ko wallodiral mo kala ko tawata a wondi hunde a waɗani haray no farlima fi yafanugol e Allah ɗum ngol yafagol kadi ko ɗum gonga ko wi ɗo kon hara ko ya ittu ñamina miskin ay woɓɓe leyɗe go moɓidiri jawdi mum addama ɗo direct aid senditi ɗum so enen wonɓe ɗo ɓen kadi en andutu wawi laɓɓinde dina men laɓɓinen ko e men hara on jarama ha lawol goo. من كل قلب خير تبدأ حكايتنا لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا هي حاجة للروح أن نحيا كرامتنا كل الأرض بحثا عن سعادتنا هي حاجة للروح أن نحيا كرامتنا لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا هي حاجة للروح أن نحيا كرامتنا